Da, Aranđelovac svakako jeste jedna od interesantnijih destinacija ovog leta. Zaslužna je svakako i turistička organizacija našeg grada koja ne miruje, čini se svakog dana nešto novo. Evo večeras predstavljate se kao suorganizatori večeri Roketar. Sa nama je direktorka turističke organizacije Jelena Sujković. Podrška smo svakom novom događaju i svakom projektu isključivo zbog toga što želimo da turističku organizaciju predstavimo kao jednu staru, a zapravo i novu destinaciju za sve one mlade koji žele u toku sad ovog meseca avgusta da se zabave uz jedan dobar rok i uz dobre koncerte. Večeras 3 beogradska benda, ono što može da se najavi jedan dobar provod. Najbitnije u stvari je saradnja koju smo uspostavili zaista i sa Kancelarijom za mlade i sa Smotrom Memlje iz Vuci, a s obzirom da se sledeće godine obeležava 50 godina Smotre Memlje iz Vuci, da znamo da je ovo jedina smotra koja ima ovoliki vek trajanja i da je ovo jedina manifestacija po kojoj mi možemo da se prepoznamo i da prosto budemo favorizovani na turističkoj mapi Srbije. Svakako kao prioritet smo stavili i ovu suorganizaciju, tako da tokom meseca avgusta možete doći i posetiti zanimljiv, bogat program. Da Smotra umetnosti Mermer iz Vuci svakako jeste jedan od najznačajnijih festivala i da po svojoj raznovrsnosti može da parira mnogim svetskim. Svakako smo potvrdili ovog leta, a evo u nešto drugačijoj ulozi večera sa nama je i direktor Smotra umetnosti Mermer iz Vuci Miodrag Fišeković. Ove godine imamo nešto obimniji prateći program. To je program koji je posvećen mladima i trudimo se da negujemo prave vrednosti, a to je na primjer rock'n'roll. Tako da smo pet događaja bukvalno posvetili mladima. Imamo tu sreću što sada trenutno Kancelarija za mlade i turistička organizacija vode prosto ljudi koji su mladi i koji imaju osjećaja za grad i za to šta treba omladini ponuditi, šta im treba možda i nametnuti. Pošto smo prebukirani kako u celoj državi, tako i u Aranđelovcu turbo folkom i nažalost i u glavnoj ulici možete čuti stalno narodnu muziku, što bi trebalo zabraniti. Mi smo odlučili da krenemo sa nečim drugim, da omladini ponudimo nešto što je stvarno smatramo da je kvalitetno. Posle dužeg vremena od jednog direktora turističke organizacije čuli smo da će značajan uslov vraćanja Aranđelovca na značajno mesto na turističkoj mapi Srbije pomoći Smotra umetnosti Mermer iz Vuci. Pa tako je, Jelena i ja baš ovih dana pravimo planove za sledeću godinu za 50 godina Smotre i smatramo da to ne treba da bude samo organizacija Smotre umetnosti Mermer iz Vuci, već celog grada, a turistička treba da bude jedan od prvih pomoćnika, što je i prirodno i mislim da ćemo zajedničkim snagama tu 50-godišnjicu proslaviti onako kako treba. Kancelarija za mlade Aranđelovačke opštine i njen koordinator Đorđe Prokić dosta su pomogli u organizaciji večerašnje večeri Roketar. Pre svega bih hteo da se zahvalim Smotri umetnosti Mermer iz Vuci po prvi put u okviru njihovih termina i u vreme njihovih sadržaja i Kancelarija za mlade zajedno sa turističkom organizacijom se uključila u ovakav jedan događaj. Pre svega mislim da je ovo jedno divno večer u Aranđelovcu, da mladi imaju prave vrednosti, da čuju i pre svega da se možda i mi podsjetimo, a i oni na neke priče možda njihovih roditelja kako su izrastali, na kojim mestima u gradu, a isto i uz koju muziku. Mislim da je to nešto što u našem gradu je sada vrlo retko čuti, da smo nailazili na razne sugestije i pitanja kada možemo očekivati ovakvu vrstu muzike koja je po meni možda i prava, ali naravno Kancelarija za mlade će uvek pomagati mladima, izlaziti u susret. Nije to u pitanju možda ni koja je vrsta muzike, ali bitno je da su mladi zadovoljni, da dođu u što većem broju i da nas očekuje jedno veoma lepo druženje.